Fuerte bailamos a gaipea. Hasta urmachin. Ari. Maika congregación Picanquits, hermano. Ah, hermano. Maika publicadores Canquits congregación. ¿Y ma congregación ta? Ah, Gaipi. No somos muchos, pero somos machos, hermano. Cuarenta 40 manta tumpitas estaban caico, hermano. Uy, creo que la señal. Tumpap itirpacamon, mau yarigicho. Como 40 publicadores estaban, más o menos 40 ahí. Es que están hechos. ¿Y más lugar pe congregación Cochabamba, piche congregación? ¿Y más hotel? Sur Quechua. Sur Quechua, no hay coquiquillanta. Sur Quechua, Santa Cruz, no hay yoga. Mira qué bien. Sur Quechua, Santa Cruz con Sur Quechua, Cochabamba. ¿Somos qué? Ari. ¿Y más lugar pita? Sur Laduman. Sur Ladope. Chaypichu Cachancu, hermanas, Mamín, Supín, Zogelia y Esther. A Rogelia Sola y Esther Velázquez, Aricay Cachanco. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Yana Pawashaico. Ari. Vitiari, Chaypichu. Vitiaca un bosqueta carga ripun. Ripun naman, Imamesutin Yayagua. Hermano. Ari. Escuela Bichuscarangich. Ari, no. Bueno, Gallarenga Pacha entonces. Ya, hermanos ni, kunang kallarisonche, reunión ya. May sumajamos a Ganguilla, kunang pagarin, chobadios ninjeta, a Pinchana. Yo cuánto kallarison o canticún, kay canticún sa tikuchan número 11. Ya. Churay Gamboy, hermano. Ante con número 11.
Kunanta, oración de Ropa hermano Plácido Aguilar. Gracias, hermano. Tatayku Jehová, kanman kayllaykamuyku kay pagarimpi, kay qutuchakuita qallarinaykupaq, Jehová tatayku takaykurinmu Espíritu Santo ikita, allinmanta ruwakunanpaq, chantapis tukuy ima nikusqan, chaynanpaq Jehová, umaykuman, sonqoykuman más que todo, chaypi hap'inaykupaq, hinamanta qanta yupaychanaykupaq Jehová. Qwayku yachayta, entendeyta Jehová, kay reunionpi allinta uyarinaykupaq, y chantapis hermanos nikuta yanapari Jehová, kay congregación Sur Quechua Cochabamba, ñawpaq tapashanku hermanos paykunatapis yuyaychari Jehová allinta llaqtaykita apanankupaq. Hinallataq kay hatun llaqtaykipaqpis mañakullaykuta Jehová allin yayniyuq kamachi allinta ruwashan Jehová, tukuymanta apachimayku, chaymanta may agradecesqa kayku. Gracias Jehová, kay p'unchay wasqaykumanta, tukuy hermanos nikuta yanapari chamunankupaq, uyarinankupaq kay qutuchakuyta. Ichantapis yuyarikuyku Jehová pantaq runas kasqaykuta, chaymanta perdonta mañarikuyku, por favor perdonariwayku, kayta niyku wayki Jesucristo sutinpi. Amén. Amén. Kunanta, ojo, discurso ta uyarisunche. Hermano Plácido Aguilar, Jamushampay, Congregación Quechua Santa Cruz. Kunan Jaimanta o manera chivasunche. Jehová Dios la hatunchana tukuyima kapua sanchero. Chaimanta o manera chivasunche. Voy a describir, hermano. Gracias, hermano. Tumpitata ukurparin. Bueno, internet sina mana allin chivash. Gracias. Artista kay riqsisqa artistas kay takiqkuna nisunman nerqa kay hinata. May sumaq qhawasqa, may patapitaq nispa. Chanta runa, negocios niyuq runa nillarqataq, kay empresaypiqa firmay ruwasqasni may sumaq nispa. Y may valor niyuq nispa. Chanta runa político nillarqataq, atiniyuq kaqtiykiqa tukuy pisqanmanta parlanku nispa. Imapitaq kay 15 runas nisqanku kikin? Ari hermanoy. Mana tukuy ninapaq ashka runas hinata yuyanku kay mundupi. Pero imarayku, ichapis hay veces tapurikusunman chayta, imaqtintas runa paykunallamanta parlanamunanku, paykunalla patapi kayta munanku. Imaqtinchus Biblia nin, kuraq supay chay yuyayta umankuman satin, churan, paykunallapi yuyanankupaq, paykunalla hatunchasqa kanankupaq. Y cuentan risunman tal vez kay tawa waranqa watastin, yapas, 4000 años, chaypi wastawan yawpastuta. Kay Torre de Babel nisqapi, machu runa ruachirqa kay Torre de Babelta, precisamente, allin sutita paykuna mashkakunankupaq, riqsisqa kanankupaq, hatunchasqa kanankupaq. Pero chaymanta tumpitatawan hamuspa, kay Jesucristo tiempumpi, runasqa hinallatapuni yuyaq kanku. Chaypaq qhawarisunman Biblia imatachus nin. Mashkarichis minkarigichis hermanos kay Juan, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 43.
el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 43, ajinata niwanchis. Paikunaka, chay runasman parlasin, paikunaka runaswan astawan hatunpaq hawachikuyta munarqanku. Dioswan hatunpaq hawachikunamanta nisqaqa. Ari hermanoy, ajina tayuyaq kanku runa. Unay tiempo, unay manta pacha, desde suman qallarisqanmanta pacha, ajinata runa yuyarqanku kay versículo punin hina, paykunaqa runaswan astawan hatunchachikuyta munanku. Dioswan hatunpaq hawachikuyta nisqamantaqa. Entonces, kunan chay ukhu runas pitiakunchis, chay ukhu pitiakunchis, piskunachus Jehová Diosta, Tata Diosta, servicuyta munanchis chaykunaman, chimpaykuwasunmanchu ajina yuyay, ari hermanoy, ari hermanay, ari amigoy chimpaykuwasunman ajina yuyay. Chayrayku, kay umallarichipi 15 tapuykunaman kutichisun chaymanta. Ugnin kashan, imaqtinchus Jehová Dioslata hatunchananchis kasqanta. Chayta qhawarisun ñawpaqstupi, qhipantataq imaynatataq noqanchis Diosta hatunchasuman tukuy ima kapuasqanchiswan, ichanta qhawarillasuntaq modelonchis Jesucristota, imaynatachus Jesus tatanta hatuncharqa, imaynaspichus, imaynatachus. Maywale, kunan kay ñawpaq tapuyman kutichisunchis, imaqtinta Jehová Dios hatunchasa kanantiyan. Chaypaq qhawarisunman cielopi imachus pasan. Chaypaq imagen churaripayku hermanoy, por favor. Primera imagen. Chaypi qhawasunchis imashkasuntaq Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Chayta ñawirinchis. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 nin ajinata. Atinio Jehová Dios nico, kanyamin hatunchanapa hina, yupaychanapa hinataq kanki. Imaraykuchus kanmin tukuy imata ruarqanki. Munaynikiraykutaq tukuy imapis rikurerqa ruasqataq karqa nispa. Ari hermano, chaypi qhawashanchis hina cielopeqa tukuy ángeles espirituales como los 24 ancianos, 4 criaturas, ashkas ángeles tian tukuy situnku kay achatakipi kayta nerqanku, Atinio Jehová Dios nico, kanyamin hatunchanapa hina, yupaychanapa hinataq kanki. Imaraykuchus kanmin tukuy imata ruarqanki. Chayrayku Jehová Dios ta yupaychana kasqa. Pay tukuy imata ikhurichirqa, pay atinio munasqan raykutaq, munakusqan raykutaq, rikhurichirqa tukuy imata. Chayta ruanku ángeles tuta p'unchay Jehová Dios ta alabanku kayta takispa, ajinata nispa. Gracias hermano chay fotito qawarisqansimanta. Si kunan chay pasan cielopi hermanos ni, kay pachapiri, kay hallp'apiri, pitaq Jehová Dios ninchista hatunchan yupaychan. Aunque la Biblia nin la creación de Dios alaba a Jehová nin, pero hallp'a, uywas, animalitos, tukuy ima alaban a Jehová Dios taqari, pero paykunaqa chaypi k'achitu ruwasqa kashanku, junt'asqa nisunman perfecto,
pero paikuna mana simiyuqchu kanku. Mana paykunaqa kay ángeles hina ichapis nuqanchis hinaqa ma alabayta atinkumanchu, ishari. Entonces, para la resumen tumpitata, Jehová Dios pasutinta munakuqkuna karqankupuni. Imaynatachan nirqanchis kanku runas paykunallapi piensa, paykunallapi hatunchakuq, pero Jehová Dios ta yupaychaq munakuq sutinta hatunchaq yupaychaq kallarqankutaq. Ichapis yuyarisunman Abel, Noé, Enoch, David, ashka kamachisnin. Kan tukuy hermanos kunampis chayrayku Jehová Dios ta munakusqankurayku Jehová Dios ta hatunchay munaspa yupaychay munaspa kay kashanguis hermanos ni amigos visitashayku. Entonces kay kama kutichinchis kay ñawpaq tapuyta Jehová Dios ninchista yupaychananchis tiyan pay munaykuyninrayku ruwarqa tukuy imata ikurichirqa pay atisqanrayku kay Apocalipsis nin hina cielopi y kay pachapi. Kunan ichapis noqanchis parlarisunman kay qhipan tapuytayata kutichisunchis imaynasmanta noqanchis hatunchasunman tata Dios ninchista tukuy ima kapuasqanchiswan. Ichapis tapurikusunman imanchis kapuanchis. Imayki qampata hermanoy, amigoy kapsunki hermanay. Ichapis niwaj, kapuan wasisitoy, autitoy, hallpitay, tal vez ahorritos, ari, kapuanchis hermanos. Pero yachananchis tiyan waj ima kapuanchis astawan valorneo. Chayta qhawarisunchis Bibliapi imachus kapuanchis astawan valorneo. Chaypaq mink'arikichis hermanos mascarinaykichispaq Marcos capítulo 12 versículo 30. Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 12 versículo 30. Chaypita ñawirisunchis, tarinkichiñachu hermanos ni, capítulo 12, versículo 30. Achaypinin, Jehová Dios niykitaqa, munakunayki tiyan, tukuy sonqoykiwan, tukuy kawsaynikiwan, tukuy yuyaynikiwan, tukuy kallpaykiwan. Ari hermanoy, kay kapuanchis may valornio Jehová Dios pa qhawasqanman hina. Sonqonchis, kawsayninchis, yuyayninchis, kallpanchis. Chayrayku tanin Jehová Dios niykitaqa tukuy sonqoykiwan munakunayki tiyan. Kay versículollapi kay chica contesta repiten, kutin kutita. Tukuy, tukuy, tukuy. Chaywan munakusunchayqa, hermanos ni, may sumaq rewasunchis. Jehová Dios ninchista atisun yupaychayta, hatunchayta ima. Pero chayta rikukunan tiyan imapi. Kawsayninchispi, imaynatachus kawsakusqanchispi rikukunan tiyan imaynatachus munakushanchis tukuy sunqonchiswan, tukuy kawsayninchiswan, tukuy kallpanchiswan Jehová Dios ninchista. Kunan imagen. Por favor, imagen 2. Churripayku y chaykamata mashkanach hermanos ni Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Chaypi leerisun sahinata. Kay mundo manta runas ukupi allinta kawsakullaychispuni. Ahinamanta paykuna sahra runasmanta tumpasuqtiykichispis allin ruwasqashniykichismanta testigos kanankupaq. Chayta rikuspataq paykunaqa Diosta hatunchanqanku juzgaq hamuq chay punchaypi. Ari, hermano. Chaypi ninhina noqanchista chaypi nishanchis kay mundopi runas ukupi allinta kawsakuychis o kawsakullaychispuni. Chay fotopi qawashanchis uk familia Jehová Dios tayupaychikuna tukuy qawashanku. Ichapis man noqanchis riparakunchis hermanay, estudios amigos tukuy qawawanchis imaynatas kawsakunchis chay. Y kaypi ninhina tukuyma ruwasqanchiswan chayta rikuspa paykuna ima ninqankutaq ay haqay runa k'acha ninqankuchu. Ichapis astawan ninqanku payqa Jehová Dios ta sirven, testigo Jehová Dios pa testigos ninqanku. Chayrayku hina kawsakunku. Entonces hatunchashanku Jehová Dios ninchista. Pero mana hina kanman chayri. Ichapis maqanakuq mana allinta chuchiq u cuento q'ipis kasuman chayqa nillankumanta payqa Jehová testigo anispa. Pero mana hatunchashankumanchu Jehová Dios ninchista. Entonces chayrayku kaypi ninhina allinta kawsakullaychispuni kay runa ukupi. Allin imas ruwaqtiykichis paykuna qhawaspa Jehová Dios ninchista hatunchanqanku. Ahina hermanoy, tukuypa sonqon qhawananpi kashanchis, tukuypa ñawinpi kashanchis. Chayrayku allinta imatapis runanchis tiyan. Nuqanchis hatunchasuntas runas allinta parlaspa Jehová Dios ninchista hatunchallanqankutaq. Kunan kay ruwasqashninchis Jesucristo, nirqa Señor Jesucristo k'ancharinan tiyan. Chaytawan ñawirisunchis. Por favor, Mateo capítulo 5, versículo 16. Gracias, chayta rikurichawsaykumanta. El libro de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Ahinata nillawarqanchista Jesús. Kaymanta parlaspa. Nin. Capítulo 5, versículo 16 de Mateo. Ahinallatataq k'anchayniykichispis runaspa ñawpaqinpi k'anchachun. Paykuna sumaq ruwasqashniykichista rikuspa cielupi kashaq tataykichista hatunchanankupak. Kikin ideallataq, kikin ideallataq imaynatachus apóstol Pedro nirqa, Señor Jesucristo nirqa. Runaspa ñawpaqinpi, pero kaypiqa nin k'ancharichun nispa. Imaynatataq kay k'anchaymanta parlas. Por ejemplo, yachanchis k'anchaytaqa o velata o mechiruta imaqa mana k'anchanawanchispa nispaqa ampayusumanchu, porque ma k'anchanqachu initaq apagakapunqa, wañupunqa. Pero si alto patitaman churasun chayqa, piskunachus tukuy chaykuna purishanku chaykunata k'anchanqa. Ahinallatataq kay pipis niwanchis Señor Jesucristo runaspa ñawpaqinpi k'anchachun chay k'anchaykichis.
Chayta paykuna rikuspata, chay k'anchaypi paykuna rikunqanku, porque la jefe más rikunkumanchu. Entonces paykuna imata ruwanqanku, Jehová Dios tataykichista nin hatunchanqa. Hatunchanqanku paykuna. Ari hermanoy, kunan chayta ruwakun chaypaq uq experienciata ñawiripusqaykichis, por favor, kay celular ñawipita kashan. Ahinata nin, castellano pe kashan porque may kay experiencia kargachu qhishwapi, castellano pe leerisaq nin, conducta excelente, un testimonio poderoso. El profundo amor a Jehová Dios y al prójimo impele a los cristianos verdaderos a comportarse de manera digna de encomio. Su conducta excelente adorna la enseñanza de Dios, hace atrayente esa enseñanza a las personas de corazón sincero y honrado. De hecho, muchos que ahora se asocian con los testigos cristianos de Jehová inicialmente fueron atraídos al mensaje de la Biblia observando el testimonio poderoso dado por la conducta digna de encomio. Aquí está la experiencia. Mientras trabajaba en la agencia de servicio de la aduana en Atlanta, Georgia, una señora conoció a una testigo de Jehová. Tocante a este testigo, escribe: había algo sobresalientemente diferente acerca de esta señora, dice. Su modestia, su modo de comportarse era diferente de la mayoría de las mujeres de negocio. Nos hicimos amigas y durante una conversación me dijo que era testigo de Jehová. Aunque al principio esto me pareció algo extraño, me interesé al oír más acerca de ello. A medida que contestaba mis andadas de preguntas, comprendí que esta definitivamente era la verdad. Hoy, esta señora es también una testigo dedicada y bautizada de Jehová. Manachuchay Cosichiwanchis sigue allinta kausakuna kay mundupi Jehová Dios ninchista yupaychanankupaj. Ari hermanos ne. Chantapis mascarillasunta tumpitatawan Proverbios capítulo 3 versículo 9, por favor. Libro de Proverbios capítulo 3 versículo 9. Chaypi ahinata nimanchis. Tukuy kapuynikiwan tata Diosta hatunchay. Chayrayku chaqraykej puquyninwan ima, perdón. Chaqraykej puquyninwan ima. Tukuy kapuynikiwan ñawpaqkunarqanchis kapuanchis, sonqonchis, kawsayninchis, yuyayninchis tukuy ima, pero chantapis claro, kapuanchis ichapis kaypi nisunman Jehová Dios pa munaynin apakushan kay munduntinpi chayta apuyananchispaq. Qolqasitunchis mayllatapis churaspa apuyasunman tukuy ima allinta ruwakunanpaq. Chari ahinamanta Jehová Dios ninchista hatunchay atillasunmanta. Kunan qhipan tapuymayan kutirichisunchis imaynasmanta Jesús tatanta hatuncharqa. Señor Jesucristoqa kay hallp'apatapi kashaspa, runahina kawsakushaspa, tukuy imaymanamanta hatuncharqa. Milagrosninpi, predicacionpi, y incluso ukuti hatun supay nerqa tukuy imata qupusqayki nuqata yupaychaway nispa. Y chaypipis Jesús nerqa mana, Jehová Dios ya hatunchasa yupaychasqanantin, yachanki hanas. Ahinamanta pay sumaqta sutinta Jehová Dios pata altupi apayacharqa nisunman.
Kuna mascarina Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Ahinata ñawirisun chaypinin. Imaina yuyaychus Cristo Jesús picarja, chay yuyaylata kankunapipis kachun. Paiga Dios man richacus papis, mana yuyayarkapischu Dios hina kaitak. Mana chayga tukuy kapuyninta sakerka, paiga esclavo hina karka runa hinata nasikorka. Hasta ampis paiga runa hinallata o hinaña kaspa kumuykukorka, wañu punankamata kasukorka. Ari paiga kaspipi wañorka. Ari hermanos ni Señor Jesucristo causa kushalka como ser espiritual, pero hinapis chay causa nienta sagespa amorga nasikorga como runa hina. Y chapis kaita comprenden a paja tompitata kikincher suma a ver. Kan alguien wasipi, yakuyos, lusniyos, internet, tukima. Pero runa la dompe kacha runa nesunkima, bueno ri campus niman o hay hakaipi yankamon kinespa. Hakaipi yankah riwaj rupaipi mana 8 horas ya tacho 10, 12 horas ta y chiripi y chapis kalachaki. Pero kay kacha runa kachasunkima mana sajamantacho, sino wajkunaraiko, hinat llankah. Kan aceptawachchu hermanoy, allinta tiyakushaspa. Y chapis no ganches mana chaita aceptación mancho, pero Señor Jesucristo más o menos ajinata tiyakurja, allinta tiyakushaspa Jehová Dios pa ladompi, pai hamorka kaiman kay hallpaman ashkata trabaja. Incluso mana samarechta de hashkuanku paitaga. Milagros taruanam, más que entonces trabajar hasta donde 8 horas, 10, 12 horas. Rupaipi, chiripi, por el entonces, ajinamanta, chay causa y ningwan, Señor Jesucristo, yupaicharka, Jehová Dios ninchista. Kuran parlarisonches, Ujrunamanta, Asap, Pita carga Asap. Pai carga músico, que acorga que David pa tiempompe, Ezequías camachishahten y chapis Josías camachishahten. Pai tiempo penerga causaini al cuyapun nespa, manaña causaita mananicho nespa. Y maraikuta chaita nerja. Kaimana Dios te sirve runasta rikuspa, chaita kawarispa, parece paikunata alguien rerka, Y chaimanta pa nerja, chairaiku envidiakuni paikunawan nespa. Pero chaimanta nimpai, allinta tukurispa Jehová Dios pa temploma y aikuni, paitachnin, chaykutipi, paña makimanta hapioan, y paitach, apawan paña makimanta, chaytach nita munan, que referencias pi,
asapta Jehová Dios nin hatuncharqa. Imata kay unita munanchis, si Jehová Dios ninchis rayku ruasun tukuy ima kay ninchis chayta, paypis kay asapta hina paña makinchismanta hapispa hatunchawasunchis. Claro, kayqa niyta munan sayarichiwasunchis, hapiwasunchis, munakuwasunchis. Chaypaq dibujo qhawarillasuntaq, por favor, chay último dibujito churaripuayku. Chayrayku mana hayk'aq ninachu, qasiyapaq Jehová Diosta servishana nispaqa. Chaypi qhawashanchis kawsay qhipanaq kawsaykanqa. Y mana chayllachu, mana kawsaynillanchikchu, chaypiqa tukuy ruanqanku kay Salmos 86:12 nisqanta. Chayta mashkarina chay imagen qhawaspa, por favor. Salmos, libro de Salmos 86 y el verso 12. Chaypi ajinata noqawan leerichis, hermanos ni. Señor Tata Dios ni, tukuy sonko gracias ta qospa, yupaychasqayki sutiykitata hatunchasaqpuni wiñaypaq. Kay salmista kaypi nerqa, Jehová Dios ni, tukuy sonko gracias ta qoyki. Yupaychasqayki sutiykitata hatunchasaq wiñaypaq. Ari, hermanos, tumpamantawan tukuy creación ñawpaqpi rikurqanchik cielo manta creación ángeles, hallp'amanta creación nin kunkalla Jehová Dios ta hatunchanqanku yupaychanqankutaq. Gracias. Sumaq k'acha. Ya. Pach, hermano y vasito, may cachito chay. Ñawpaqtaqa, Jehová Dios ninchikta agradecincha. Pay kay hinata cosita willanawanchikpa, desruqo haywanawanchikpa wakichipuancha. Qhipantata hermanonchik Plácido Aguilar. May agradecido Jehová. Chayta wakichipasanchikmanta. Kunanta qhipantanta kuymay aygusunchik. Che Toremanda Java Revistad Ataigachanga, hermanunja Jonathan. Voy a escribir, hermano. Gracias, hermano. Suma, alguien hamos hakangis kais que kahtan takwini chema, kunan kallari kunapa huktaki tatakiri suncha. Chaitaki gasian 13 taki. 113. Nishanta. Dios pallaqtanqa songo tiasqa kawsakunchaq. Orjosa kashan Juan 14:27 manta. Chay taquita pantallapi qhawarisunchis takirinapaq kushka.
Alguien vamos a ganquich entonces, hermanos, ¿ne? Que es que castan tacuinichema, taquilinche, gina, sumaste y achacusunchis, y varios para manta. Ninka y achagana, torremanta, jaos revista manta, ama, hucho y kunamanta, kaskunata pantachinachune. Y mata roas pecha pantachoma, y mata más ruananches, chutian, pantachinapa, chaymanta parlarisunchis. Por José García, Mateo Libro Manta, capítulo 18, versículo 10, Chaypinin, ama mayantaps, que hucho y kunamanta, pisipa, Hawaii chechune. Entonces, tú que invitas a Kankiche, Kutichimnaiche, Tapu Kunama, le risuns kuna, párrafo. Chaypa yana pausunch, hermanos Peter, Callaris, un leris párrafo 1. Micrófono quita, Peter. Jehová Diosqa sapaq ninchekta yachtanman pusa ikamorqanchik. Imarayku chayta ninchik. Jehová Diosqa kay mundomanta tukuy runaspa sonqonkuta hawashaspa, sonqonchikpi repararqa payta tukuy sonqo munakuyta tisqanchikta. Jehová Diosqa sapa ukta sumaqta riqsiwanchik. Entiendewanchikta munakuwanchikta. Chayta yachayqa mayta sonqochawanchik. Tapu y párrafo 1 manta, y más tintas ninche, Jehová yachtaman pusa y camuastanchet. Hermana y Marta Fernández. Bueno, no ganchisqa separakunchik sutitay, payqa munakuasqanchirayku kay mundumanta kusamuarqanchik llaqtanman. Chayraykutaq payqa yacharqa sunqunchis, paypaq munakuyninchis hatun kasqanta, separarqa riqsiwanchis, chayraykutaq llaqtanpi kunitan kasqanchis, paytata hatunchakusanchis. Eso, gracias, hermana y Marta. Gina. Suma. Bueno, párrafo 2 tal vez. Jehová Diosqa sapaq ninchikta munakuanchik, hinallataq tukuynin hermanos ninchiktapis. Chayta sut'ita entiendenapaq Jesuspaq uknin kikinchayninmanta parlarin. Payqa huk pacha Jehovata huk michijwan kikincharqa. Paynerqa, huk runa 100 ovejas niyuq kashaqtin, sichus uknin ovejan chinkaman chayqa, manachu 99 ovejas ninta orqopi saqespa chinkasqa ovejanta mask'amunman. Chayqatapuni niykichik, chinkasqa ovejata tarikapuspaqa chay ovejamanta astawan kusikun nispa. Sut'ita reparanchik chay michijqa ovejanta tarikapuspa kusikusqanta manataq phiñakusqantachu. Imata chaymanta yachakunchik, Jehováqa sapa huk ovejitanta mayta munakusqanta. Jesús nerqa, cielopi kashaq tatayqa mana munanchu ni ukpis kay huch'uykunamanta chinkananta nispa. Tapu y párrafo 2 manta, y menate yanche Jehová sapa ukta munakuaskanche. Hermananches Carla o Anita. Jesusqa tatanta ukmichiktawan kikincharqa. Pero ashkapis ovejashnin kachun mana munarqachu ni chinkananta. Eso. Chaypi reparanchik, ¿chale? Imagina, gracias hermana Yanita. Suma. Reparanchik chaypi ima palabrita Yanita picachar. Natani Shavanch. Zoe. Eso, mana ni upis, ¿chale? Suma, Jaurina kunan párrafo 3.
Ni marayku munasunmanchu hermanos ninchekpa sonqonkuta nanachiytaqa. Chayrayku imata ruwasunman mana sonqonkuta nanachinapaq. Chayri imata ruwasunman waqkuna sonqonchekta nanachiwaqtinchik. Kay yachaqanapiqa chay tapuykunaman kutichisun. Hinapis ñawpaqtaqa Mateo 18 capítulopi huch'uykuna nispa pikunamantachus parlashasqanta yachakusun. Párrafo 3 manta tapuynin. Imasmantataq kay yachaqanapi yachakusun. Imasmanta parlarisunchik. Ami. Iskayta tapuyta tiyan. Ninki imata ruwasuman mana sonqonkuta nanachinanpaq. Iskayqa imata ruwasuman waqkuna sonqonchekta nanachiwasqanchikta. Kay yachaqananpaq chay tapuykunamanta kutichisun. Gracias, Ami. Suma. Primer subtítulo nin pikunata huch'uykuna kanku. Párrafo 4 leesunchik. Huch'uykuna nispaqa Jesuspaq tukuy edadniyuq yachachisqasninmanta parlashanchik. Paykunaqa kuraq runasña chayri machitusña kaspapis wawas hina kanku. Imaqtinchis Jesuspaq yachachisqanmanta wawas hina yachakushayankupuni. Chantapis paykunaqa mana kikinchu kanku. Imaqtinchus tukuy ladomanta kanku. Tukuy laya culturasniyuqtaq. Hinapis tukuyninku Cristopi creenku. Cristotaq paykunata mayta munakun. Tapuy párrafo 4 manta. Pikunata huch'uykuna kanku. Isabel. Tukuy edadniyuq suman kuraqña kaspapis chayri machitusña kaspapis wawas hinallapuni kanku imaraykuchus Jesuspaq yachachisqanmanta yachakushallankupuni chantapis mana kikinchu kanku imaqtinchus tukuy ladomanta culturasniyuq pero hinapis tukuyninchik Cristopi creenchik y Cristotaq munakuwanchik. Gracias, Isabela. Hina. Párrafo 5 kuna leesunchik. Jehová Diosqa huch'uykunamanta kaqkunata mayta allinpa hawan. Chayta astawan entiendenapaq wabitasta munakusqanchik rayku imastachus ruwasqanchikpi piensarina. Wabitasqa may k'achitus kanku. Paykunaqa pisi kaypitayuq kanku. Manaraq imimatapis sumaqta ruwayta yachankuchu. Manataq kuraq runas hina yuyaysituyuqraqchu kanku. Chayrayku paykunata tukuy imamanta hark'ayta munanchik. Huk runata sufrichisqankuta rikuspaqa sonqonchik nanawanchik. Huk wawitata sufrichisqankuta rikuspataq astawanraq sonqonchik nanawanchik, rabiakunchiktaq. Jehová Diospis ahinallatataq tukuy imamanta kamachisninta hark'ayta munawanchik. Payqa piyapi sufrichiwaqtinchik chayri imallatapis ruwawaqtinchik mayta yakikun rabiakuntaq. Tapuy párrafo 5 manta. Imaynataq Jehová sintekun pillapis sufrichiwaqtinchik chayri imallatapis ruwawaqtinchik. Imaynataq sintekun Jehová. Hermananchis Jael. Kaypi sumas ejemplo tiyan sumas tantienanapaq imaynatachus Jehová sientekun. Por ejemplo, noqanchikqa si wawitata rikunchik runa sufrichisqanta maytapuni yakikunchik astawanpis rabiakunchik porque wawitaqa pisi kaypitayo mana defendekuyta atinchu. Y kaypi nijina Jehováqa kikillanta payqa pillapis noqanchikta sufrichiwaqtinchik o imatapis ruwawaqtinchik Jehováqa mayta yakikun hasta rabiakun. Eso.
Imagino. Gracias, Jael. Pasa José está leyendo un chikuna. Chay texto taon chanta lees. Imaqtinta niasunmanta Jesuspa discípulosnin huch'uykuna hina kasqankuta. Kay mundomanta runasqa qhapaqkunata, may riqsisqa kaqkunata, atiniyoqkunata ima aswan sumaqpa hawanku. Hinapis Jesuspa discípulosnintaqa huch'uykunata hina pisipaqta hawanku. Chaywanpis Jehováqa paykunata may valorniyoqpa hawan. Mascarina, 1 de Corintios 1, 26 al 29. Ahorita leer y paso. 1 de Corintios 1, 26 al 29. Marco leer y paico. Chereyku hermanos, reparacuyche imaynachus kasqaykichayta Dios wahyashasoptiykichik runa hawayninman hina. Mana ashkachu yachayniyuqkuna kankichik. Mana ashkachu atiniyuqkuna kankichik. Nitaq ashkachu sumaq familiapi nasikurqankichik. Chaywanpis Diosqa kay mundupi wampupa hawasqa kaqkunata aklarqa yachayniyuq runasta enqachinanpaq. Diosqa kay mundupi pisi kallpayuqpaq hawasqa kaqkunata aklarqa kallpayuq kaqkunata enqachinanpaq. Diosqa aklarqa kay mundupi pisipaq hawasqa imasta qesachasqa imastawan nisuman mana ima kaqta aklarqa ima kaqta mana kaqman tukuchinanpaq. Ajinapi mana pipis Diospaq ñawpaqinpi hatunchakunanpaq. Gracias, Marcos. Suma. Kunan tapui que pasa fascismanta que le discancha imagina nin imainatata hawanku mundomanta runas Jesús pa discípulos nin. Imainata hawanku. Hermana evita parlarimos. Se azulito tanit y cambio. Karnata tipulusnita tukunataqa mana pareq hawanku. Pero sarancha Jehováqa may valorniyuqpaq hawawanchik noqanchikta asmanta yachawanchik paranta sonq'anakunchik. Gina, gracias, hermana Evita. Chay versículo pini Gina y maina hawanchik. Gabriel. Versículo 27 nin Dios mundopi wampupa hawasa kahkunata ahlarga ahinata hawanchi zunas mundomanta. Versículo 28 nin Dios ahlarga mundopi pisipa hawasga y más. Entonces chara guzuna ahí, o sea, paiguna yuyankun jóvenes especialmente colegio piskunach colegio kashanku o pikunach tukushanku colegio ta, entonces ninku gan estudian ahí tienen universidad, no y ahí tienen doctor, abogado. Entonces paiguna pachaita hatun pajawan, pero Biblia piningina no ganches nin piskunach sirvinchista Jehová Dios ninchesta pai pajñao pagan pinin mai valor niyo cancha. Entonces ajinatata Jehová Dios hatun chancha. Eso. Gracias, Gabriel. Pasa José Teta, una le soncha y chay reparazo y menatach munan hermanos nincheta kawanat. Jehová Dios tukuy kamachisninta munakuancha. Una itaña chayri kunayara paita sirvishaqtinchekpis. Jehová Dios tukuy hermanos ninchekta allin pajawan.
Noganchejpis ajinayatata jawananchej tiyan. Chayrayku tukuy hermanosta munakuna, manata wakiyantachu. Chantapis wakichisqa kayta munanchej hermanosninchejta hark'ananchejpaq, cuidananchejpaq ima. Hermanosninchejta phiñarpachisqanchejta chayri sonqonta nanarpachisqanchejta reparanchej chayqa, ama ninachu payqa imitayamantapis phiñakuyanpuni. Qonqashanñacha nispa. Imaraykutaq wakin hermanos phiñakunkuman, ichapis wakinqa pisipaq hawakunku imayna uywasqachis kasqankurayku, wakinkunataq musuqyaraq kasqankurayku. Manaraq yachankuchu waqkuna pantaqtinku perdonanakuna kasqanta. Imayna kaqtinpis mayta kay pachakuna hermanosninchejwan allin yakunapaq. Chanta imamantapis usqhayata phiñakuq runaqa reparakunan tiyan ima mana ajina kananpaq kay pachakunan kasqanta. Chaytaqa ruwananpuni tiyan paypaq allinninrayku, waqkunaq allinninraykutaq. Tapuy párrafo 7 manta. Imaynata munan Jehová hermanosninchejta qhawananchejta. Hermano René. Jehová Dios ninchejqa tukuytapis allinpaq hawananchejta munan, mana wakiyantachu. Tukuyman munakuyninchejta rikuchinanchej tiyan. Ichantapis wakichisqa kananchej tiyan nuqanchej sapa hermanonchikta cuidananchej, mana phiñarparichinanchej, mana sonqonkuta nanachinanchej, mana saqinanchejchu tiyan. Chay hermanoqa phiñakun pero nakullanqa payqa allin yakullanqa nispa mana, sino que tarinanchik tiyan imayatachus paywan allinpi kanapaq. Entonces ichapis wakinqa pisipaq hawakunku, chayrayku mana payguna sonqonku nanan paykunaqta, wakin musuqyaraq kanku. Entonces noqanchik yanapayta yachana tiyan hermanosninchejta, pantaspas perdonayta yachana tiyan. Entonces hinamanta rikuchisun munakuyninchej Jehová Diosninchik hina. Gracias, hermano. Chaymanta parlas primatani vanchis 1 de Pedro 2:17. Copias gaña que seamos chay. Chani matani vanch. Hermano Carlita. Definitivamente que tukuy hermanos tamunakunanchik tiyan imana wakillantachu. Eso, imagina. Charayku kapan subtítulo nin waqkunata noqanchikmanta aswan kuraqta hina qhawanan. Párrafo 8 leesunchu. Jesuspa discípulos nenga payta tapurqanku. Pitaq cielopi kaq gobiernopi aswan kuraqri nispa. Chayrayku Jesusqa huch'uykunamanta parlarqa. Imaqtinchus chay tiempomanta Judiosqa mayta munarqanku allinpa hawasqa kayta, hapa hinata hawasqa kayta. Yachayniyuq runa nin. Runasqa mayta munaq kanku hatunpa hawasqa kayta, may riqsisqa kayta, sumaq respetasqa kayta ima nispa. Tapuy párrafo 8 mantanin imaraykuta Jesusta discípulos nin tapurqanku pichu cielopi kaq gobiernopi aswan kuraq kasqanta. Imaraykuta tapurqanku. Margot. Maraykuchus kay tiempomanta judíos toda mayta munarqanku allinpa qhawasqa kayta y qhapa hinata qhawasqa kayta. Chayrayku kay runas hatunpa maskarqa y chayta hinata kasharqa, entonces paykuna ninku sumaqta respetanku nin waqta. Entonces chayrayku afectanku kay discípulos Jesús. Eso, imagina. Párrafo 9 leesunchu astawan chaymanta parlaspa. Judiosqa maytapuni hatunchakuq kanku.
Chayrayku Jesusqa yacharqa discípulosnin mayta kay pachakunanku kasqanta mana judíos hina yuyanankupaq. Jesus nerqa, astawanpis qankunamanta kuraqpa hawasqa kaqqa suyqa hina kachun, kamachiq kaqtaq kamachiq hina kachun nispa. Suyqa hina kanapaqqa waqkunata nuqanchikmanta aswan kuraqta hina hawananchik tiyan. Chayta ruwanapaq kay pachakusun chayqa mana waqkunata pantachisunchu. Tapuy párrafo 9 manta, imatata Jesús pa discípulos ni ruananku karqa. Hermano y Vicente. Jesús han yacharqa discípulosnin mayta kallpachakunanku kasqanta mana judíos hina yuyanankupaq. Jesús nerqa aswanpis qankunamanta kuraqpa hawasqa kaqqa suyqa hina kachun, kamachiq kaqta mana kamachiq hina kachun, suyqa kaqta aswan suyqapa hina hawasqa kachun. Jesús chayna kamachirqa discípulosninman. Gracias, hermano de Vicente. Agina. Isabel. Kay Filipenses 2:3 nisqa imagina. Mana hatun chakunanchikchu tiyan hasta wampis k'umuykukuq sonqu kananchik tiyan ajinamanta mana waqkunata pantachisunchu. Eso. Mana chayta munanchikchu chani. Gracias, Isabel. Suma. Párrafo 10 takunan lees. Tukuy hermanos, hermanaspis noqanchikmanta nisqa imayatapis aswan sumaqtapuni ruwanku. Chaytataq riparanchik allin imasta ruwasqankuta rikuspa. Apóstol Pabloqa Corintomanta hermanosman yuyaychashaspa nerqa. Qanri, imapitaq waqkunamanta aswan sumaq kankiri? Chanta, imataq tiyapusunki mana Diosmanta hapisqaykiri? Hap'irqanki chaypis imaraykuta hatunchakunki manapis hapiwaqchu hinari nispa. Noqanchikpis chayta sumaq hapikunanchik tiyan. Chayrayku mayta kay pachakuna ama waqkunawan hatunchachikunapaq nitaq waqkunata pisipaq hawanapaq. Wakin hermanosqa sumaqta umayirichinku. Wakin hermanastaq ashka runasman Bibliamanta yachachinku. Hinapis chayta ruwayta atisqankumantaqa Jehovata hatunchananku tiyan. Tapuy párrafo 10 manta. Imaraykutaq Pablo yuyaychasqanta sumaq hapikunanchis tiyan. Imaraykutaq. Zoe. Dari imaypitaq waykunamanta aswan sumaq kanki. Chaytaq imantaq tiyapusunki mana Diosmanta hapisqankiri. Hapirqanki chaypi imaraykutaq haytuchakunki manapis hapiwanchu hinari nispa. Gracias, Zoe. Hermana Evita, chay azulito ni ti kama. Ari manakam hapchananti chukata yakokuna turismo iskisimi yachina tamunapiwa China tatanchi gobati mainata chawanchak chiwargaya aminata tata geobaga donda roache espiritu nakuiwa kuyakiwa napanapa. Eso, Agina. Gracias, hermana Evita. Suma.
Entonces chayta ruananchik tío. Qepan subtítulo ni? Tukuy songo perdonana. Para Fonseta le sunchkuna. Jesús ga discípulos ninman wahkunata ama pantachinankuta nitawan paykunaman kikinchaytawan sutincharqa. Chay kikinchayqa karga reymanta kamachinmantawan. Reyqa kamachinpa maychika manuta perdonasqa nimawan hunt'ayta tisqanrayku. Aswan qhipamantaq chay kamachiqa waq kamachi masinta mana perdonayta munasqachu pisi manuya kaqtinpis. Chayrayku reyqa chay mana kuyakuq kamachita karcelman wisk'aykuchisqa. Imata kay kikinchaymanta yachakunchik. Jesus nerqa. Ikiyantataq cielopi kaq tatayqa qankunata ruwasonqachik. Manachu sapa uqniykichik tukuy songo hermanoykichikta perdonankichik chayqa nispa. Tapuy pasafon semantanin imata Jesús pa kikinchaynimanta yachakunchik. Zomi? Dios ga huchas ninchekta perdona wanchek maichiga kahtimpis. Chayrayku hermanos ninchekpa huchas ninkuta perdonananchek tiyan. Hermanos ninchekpa huchas ninkuta pisilla kanku. Noganchekpa huchas ninchekta Dios perdona wasganchek manta nisgaga. Jehová Dios ga mana kutillatachu perdona wanchek mana chayga maichiga kutista y noganchekta kikillanta ruananchek tiyan. Eso, gracias, Rom. Pachacuna, entonces, perdona, pachane. Pasa fodoseta kuna le suncho. Chay saqra kamachiqa kamachi masinta mana perdonasqan rayku mana payachu yakipi rikurerqa manaqa waqkunapis. Payqa mana kamachi masinta kuyarikurqachu karcelmanta wisk'aykuchirqa manuta hunt'anankama. Chanta pay imatachu ruwasqanta rikuq kamachistapis yakichiyarqataq. Jesus nerqa kamachi masisnintaq chayta rikuspa mayta yakikusqanku nispa. Noqanchikpis ahinayatataq ruwasqanchikwan waqkunata yakichisunman. Sonqonchikta nanachiwanchik chay hermanota chayri chay hermanata mana perdonayta munaspaqa yakichisunman mana munakusunmanchu nitaq parlaytapis munasunmanchu. Ari, waqkunawan mana allinpi kaspaqa congregacionmanta waq hermanostapis yakichisunman. Tapuy pasa fodosemanta. Hermanonchekta mana perdonasunchu chay imaynataq congregacionmanta hermanos siente kunkuma. Carlita o Anita. Waqkunawan mana allinpi kaspaqa congregacionman hermanos ninchasapis q'alalakichisunman. Q'alalakisqa kankuman. Gracias, hermana Yanita. Gina. Margot. Ari, por ejemplo, kay pinchaban Jesucristo, ¿no? Kay rey, Luna, Camano, era deudor demasiado con él y mana perdonan kuwak lunasma. Y pita kawan kuchaita más sus amigos de él y paikunas, maya que corga cascante maraicuchus porque su amo o su amigo mana perdonan ku ay lunasa. Entonces que yanta no ganche y si así na ruanche mana que va Dios nomás ya que pudo, sino tú y hermanosa congregación, maya que la casa. Eso. Será importante perdonar. Pasa fotreseta con la ley suncha. Hermanos ninchekta perdonanchik chayqa tukuypis kusisqanchik. Cristina su tío hermanamanta parlarin. Payqa precursora. Paytaqa congregacioninmanta hermana mayta sonqonta nanachik. Paynin wakin kuti parlasqanwanqa maytapuni sonqoyta nanachiwaq.
Predicación pega mana paitawan kachanawankuta munarganichu. Chayrayku niña predicación manrita munarganichu nispa. Cristinaga maychus kajyata piñakushasqanta yuyarga. Hinapis paiga hermanata perdonaporga. Nita songo nanasqa kasqayampichu yuyarga. Paiga la atalaya del 15 de octubre de 1999 Guatamanta, perdonemos de corazón nisja, yachaganata le eritawan, yam usongowan chayman hina ruarja. Ajinamanta hermanata perdona porja. Paini yampuni. Kunan reparani tukuy cambianapaj kaypachakushasqanchejta. Reparayanita Jehovaga zapadilla tukuy songo perdonawasqanchejta. Perdonaspaga yasak epitapis epirakuyman hina sientekuni. Guatemantata kusisqa kani nispa. Tapuy párrafo 13 manta. Y matata precursora manta yachakunch. Hermana y Julia parlaremos. Ari kay cursorata nin sonqota nachirankuy, pero pay matillarqachu perdonay. Chaywanpis atalayta 1999 man tarisqa chay yachasqay sonqomanta perdonata. Entonces chaywan yanapachikuspaqa pachakurqa perdonanchik chayta ruwananchik tiyan. Eso, ajina. Gracias, hermana y Julia. Kunan chaymanta leerilla sumpuni párrafo 14. Chanto foto do kawasunch. Yachanchej perdonananchej puni kasqanta. Hinapis wakin kutega perdonayta mana atiyanchejchu. Apóstol Pedropis wakin kutis nisina perdonayta tiergachu. 15 imas yanapawasunman perdonayta yachanapaj. Ñawpajkaj pukurina mashka kutistachis Jehová perdonawasqanchejpi. Jehová zapakuti perdonawanchej mana perdonanapaj hina kajtinchejpis. Chantapis purajmanta munanakuya anchejpuni tiyan. Chayrayku ama yuyanachu munaspaya hermanos nichejta perdonananchej kasqanta. Managa perdonananchejpuni tiyan. Iskay kaj. Perdonaspaga songonchejta nanachiwarganchej chay hermanota yanapanchej congregacionpi uchasqa kanchej Jehovawan allinpi kanchej kusisqata kanchej. 15 kaj. Jehová Diosqa kamachiwanchej wajkunata perdonanata. Chayrayku paymanta yanapata mañakuna. Ama saqenachu Satanás hermanos purata piñanachinawanchej. Mana Satanáspaj contrampi urmanapaja Jehová yanapantapuni necesitanchej. Mascarina Mateo. Tapuita ruanapaj. Mateo capítulo 18, versículo 21 y 22. Pítale y pasó. Isabel Eripuaico. Chanta Pedroca Jesús manjayaykus panerga. Señor, hermano y contraipi hucharicoctin, mashka kutitata huchamanta perdonasagri, canchis kutitacho, nispa. Jesús ta kuticherga. Ay, creo que es. Ay, perdón. Jesús ta kuticherga. No kaniki, mana canchis kutiyatacho. Mana chayga, 77 kutista. Gracias, Isabel. Suma. Exacto. Kunan gaipis kay tapuy kapuan. Si kay leeris kanche imagina ñawpajkaj tapuynin. Mateo 18, 21, 22 niska imagina. Imatataq mana ruwayta atillanmanchu carga Pedro chanta imatataq yachakunchej Jesuspaj kutichisqanmanta. Primero kutichuma imatataq Pedro mana ruwayta atillanmanchu carga. Chay estudiata.
Hermananchis Carlita o Anita. Chapis Pedroga mana perdonayta atillachchu imarayku chay tiempomanta runasqa yupasqallata perdonaq kanku nin chayrayku payqa kanchis kutita perdonaspa k'acha kasqanta rikuchiyta munarqa. Eso. Gracias, Carlita. Entonces, chanta y matata, yachakunche Jesús pascutichiscaman. Y matata Jesús. Versículo 22, Picacho. Y matan nerga Jesús Pedrota. ¿Sari? Ari Jesusqa 77 kutista perdonankuta nerqay, hinapis chayta nispaqa, pillapis ima sahatapi ruwasqanchikmanta mana yuyarikunayanchikta yachachisharqay, manaqa ashka kutita perdonananchikta yachachisharqa. Eso. Ajina. Gracias, Sari. Suma. Es que gastapuni y mata ruasuma, Pedro Gina mana perdonaita a tinchech chuchay. Y mata ruasuma. Norma. Ahí kaypi 15 imasmanta imayta yanapawsum 15 imasnin. Primero ñawpaq kajkachanta ukurina mashka kutistach Jehová Dios perdonasqanchik chaypi nini. Iskay kaqta perdonaspaqa sonqonchikta nanachiwarqanchik chay hermano chay hermanota yanapanchik congregación uchasqa kanchik Jehováwan allinpi kanchik kusisqa kanchik. Y 15 kaqta kashan Jehová Diosqa kamachiwanchik waqkunata perdonanata chayrayku paymanta yanapata mañakuna kasanta. Eso, gracias, Norma. Entonces, chay kunapi piensa risuma, ¿chale? Chay pi fotito kapanchi llaman parlarimsum. Marco, churay kurin pagu chay fotitota. Marco sutin charimuasu. Kay párrafo tukukuypi nisqaman hinataq kay kuraq supayqa chayta apaykachani, chay herramienta ninsuna mana perdonanakuyta yachananchik chayta y chayta huk trampa noqanchik y may cosa kanman perdonanakunanchik ajinapaq kusisqa ukchasqataq kanqa kutucha. Gracias, Marco. Suma. Jairo. Ari kay foto pirkunchina u hermana congregación mimanta wa hermanawan piñasqa kashan nichari. Inapis chanta sapayankupi parlashanku ayiyakapushanku imay. Inapis piñakusqankuta qonqapusqata. Chanta iskayninku Jehová Diosqa kusisqa sirvishanku. Eso. Entonces, chayta ruanancha tiyan chare, may kahlapis pasajtin chay, o kahtin, o kashan chay. Gracias, Jotituman. Gracias, Jairo. Kapan subtítulo ne? Ama sagnachu wajkuna pantachina wancheta. Párrafo 15 talaysunch. Hermano chayri hermana ruasqasninwan mayta piñachiwanchik chay imata ruasunman. Mayta kay pachakuna paywan allinyakunapaq. Jehovamanta huyarikuna imaynapunichis kachasqanchikta. Chanta Jehovamanta mañakuna chay hermanota bendecinanpaq. Mañakunallataq yanapata chay hermanota paykina hawananchikpaq. Manapuni hermanota perdonayta tinchikchu chaytaq piensarina imaynamantachus paywan parlarinapi. Hasta wampis piensarina hermanoga mana sonqonchikta nanachiyta munawasqanchik raykuchu imatapi ruwasqanpi. Hermanowanga allinyakuyta munaspa parlana. Hinapis manapuni noqanchikwan allinyakuyta munanchu chay imata ruwasunman. Biblia nin, uqkunawan
aguantakuyaychakpuni nispa. Chayrayku paywan paciencia kunayapuni. Ni imarayku hermanospa piñasqayapuni kanachu. Imaraykuchus ajinayapuni kasunman chayqa Jehovamanta karunchakapusunmi. Ni ima pantachinawanchekta saqnachu. Ajinamantaqa tukuy imamanta nisqa Jehovata astawan munakusqanchekta rikuchisqun. Mascarina Colosenses 3:13. Hermana Alejandrina leer paso. Wahkuna contrayichisma ruwaqtinkupis tukuy uqkuna awantanakuyaychispuni tukuy sunqutaq perdonanakuychis. Imaynatachus Jehová Dios qankunata tukuy sunqu perdonasurqaychis ajinata. Qankunapis perdonanakuychis. Gracias, hermana Alejandrina. Kayleer iskanchama hina tapuynin pasaqu 15 manta. Imatas ruwasuma hermano chayri hermana ruwasqanman phiñachiwatinch. Imatas ruwasuma. Hermana Marta Fernández. Bueno, kayqa sumaqta yuyachasawanchik, manapuni perdonay ati sumanchu chaytapun sunqunchis nanachiktinqa. Aswanta antes umachakuna kasan perdonay maynapi atisunchiknin mañakuspa Diosmanta perdona mañakuna atiyta chantapisqa paypaqpisqa orapunallataq sunqun wawayananpaq. Entonces chaypiqa facilta perdonanakuyta atinsunchik porque Diosninchisqa atiyninta quwasunchik oracionpi paypaqchik orapunallataq kasan. Eso, gracias, hermana Marta. Chayta ruwananchis tiyan chari. Chay versículo imitata, ¿no? Wajin palabritaste chay piojarit, chay versículo 13. Margot. Como Gallarinti ninku que a veces más fácil que vacunas alichanampa a veces ima problemas tapi. Era Colosenses 3:13 ni ukunawa aguanta nakuyanchis puni misma y paciencia kunallampuni tiyan. Yakina no ganche ruanche mana no ganche piñalga kashanko hermanos limpias. Entonces aquí son siginampa que va allí. Aquí la manta que va a bendecir con chay. Eso, suma. Pasa 16 takuna le sunch. May agradeces a kashanche Jehovata sumaj uchasjas sirvisganche manta. Y maraykuchus tropaya michechnio yataj kanche. Organizados para hacer la voluntad de Jehová nisja libropi 165 paginapini. Uchashayapuni kanapaja maita kaipachakunanchej tiyan nispa. Chay libropi niyampuni. Hermanos ninchekta Jehová hina hawasun chayga paikunawan ayintapuni kausakusun nispa. Jehová Diosga huchuykunamanta kahkunata maita munakuanchej. Noganchejpis ajinayatataj hermanos ninchekta munakunanchej tiyan. Jehová yachan may ayimpa hawan y mastachus hermanos ninchekta yanapanapaj cuidanapaj ima ruaskanchekta. Tapuy pasa 16 manta. Y matata sapa uninchas ruananchej punitiyan. Y matas ruananchej punitiyan sapa uninchej. Zoe. Kunanchektian y perdonazca hermanos ninchekta y Jehová hina. Eso chayta ruananchej tiyan. Y matani wanchej. Chay organizados libro.
tropalla, michaqnillaw kanaq. Imata ruwananchis tiyan. Hermanay Evita. Ustropaya na hermanilla suma uchaspa mi causay pikapaja no vaya calpachakuna chistia imatam son conchesta nanachektimpis aguanta kunanchektin y sumas miski son goanta che hermanustaga parlarina humana munahtimpuni parlarinanchektapis tatanche que aguanta mañapuna tian son getunta yachinam akinamanta chay hermaninchektaga zikuchisum kumuykuk kastanchejuan may miski son koyok kastanchejuan tatanche que obata munakustanche. Gina, gracias hermana Evita. Suma. Entonces chayta ruwananchis tiyan, ¿chale? Párrafo 17 te con el 18. Hermanos ninchektaqa munakunchik chayrayku mayta kay pachakuna hermanos ninchekta ama pantachinapaq nitaq urmachinapaq. Paykunataqa noqanchikmanta aswan kuraqta hina hawana tukuy sonqotaq perdonana. Ama saqenachu waqkunaq ruwasqaśhninku pantachinawanchikta. Astawanpis tukuy imata ruwana waqkunawan allinpi kawsakunapaq. Hinayataq puraqmanta kay pachakunapaqpis. Gracias, Peter. Párrafo hasta la riposqaykumanta. Párrafo 17 paqtapuynin imata ruwaspataq kallpachakunanchis tiyan. Imata ruwanapaqtaq kallpachakunanchis tiyan. Norma. Rimayta kallpachakuna tiyan hermanunchikta ama pantachinapaq nita urmachinapaq paykunataqa noqanchikmanta aswan kuraqta hina hawana y tukuy sanqu perdonayta yachananchis tiyan. Eso, gracias Norma. Gina, echaré. Sumaq. Kunan yuyarikunapaq kimsa tapuysitu kapanchis. Chayman kutichimuyta atisuma. Ñawpaq kaq tapuynin Mateo capítulo 18 huch'uykunamanta parlasqan pikunataq kanku. Ami. Tukuy kasha machitos wawitas, ¿sí? Eso, tukuy noqanchis, ¿sí? Suma, gracias, Ami. Iskayqa tapuynin imataq yanapawasuma waqkunata noqanchikmanta aswankuraqta hina qhawanapaq. Imataq yanapawasuma waqkunata noqanchikmanta aswankuraqta hina qhawanapaq. Margot. Jehová Dios tukuy manasllashqay payqa yachan bien rectisqa sumaqta sonqonkuta. Entonces si noqanchik ashina piensasqa, entonces masqakunku vamos a buscar sus buenas cualidades y chayta ruwananpaq Jehová mañakunanchik tiyan kayta yanapaq. Suma. Kinsa kaq tapuynin hermanunchikta mana perdonayta atillanchikchu chay imata ruwasuma. Zomi. Tukurina mashka kutistachus Jehová perdona wasqanchikpi y iskayqa perdonaspaqa sonqonchikta nanachiwarqanchik chay hermanota yanapanchik y congregacionpi ukchasqa kanchik Jehováwan allinpi kanchik y kusisqataq kanchik. Eso. Chaykunapi piensarina tío. ¿Echale? Pipis maykaqpis pantasumanpuni o piñarpachuma o piñachiwasuma chayta ruwananchis. Gracias hermanos, sumaqta kutichimurankichik, sumaqta yachakurqanchis kay paqari imamanta kay huch'uykunata mana pantachinamanta. ¿Echale? Pantachinchik chayri entonces perdonanamanta.
Colosenses 3:13 nivanche, aguantanacuich, aguantanacumanch. Suma, gracias hermanos ni hermanas ni, suma tu kutsumurkangicha. Mira, tu kushaspa kapuanch wakin willay kunita. Ya chanche hina kepan semana visita kapuanch, ¿chale? Martes manda callaren. Entonces martes las 7 tatantaku y ganga. Miércoles kanga tantaku y las 7 precursores van. Auxiliares kashanku, regulares kashanku chaykunava. Pikunachos auxiliares kaita munangu chari, orquachi septiembre kilap, ¿chale? 30 horitas taswana ikcha. Las 7 takanga, miércoles, icha no tacuacha. Viernes 7 de la noche, kanga ancianos son siervos y chanta sábado y domingo, predicación y chanta domingo, reunión en Chicapuasu normal. Entonces, tukuy semanante, visita picasones. Alinkaman tukuy kalpachakunanche, conecta kamunapa, predicación mayoxinapa, un ratito ya, si chale, may sumas kanga, sumas kai semana kanga. Martes taimamanta parla conga, parlariconga caimanta. Jehová Diosman astawan askanaitupa kalpachakun. Jehová Diosman astawan askakunapa kalpachakuna. Chaimanta parlariconga, chay tema kanga. Martes ta chayman parlaribasuncha. Y chanta miércoles ta precursores pa caimanta parla conga. Ama manchachikuicho ni tajañapi atiene cuicho, chaimanta parla, may sumajan. Y domingo ta parlariconga caimanta. Imainata Jesucristo caimundota atiparga. Imainata Jesucristo caimundota atiparga. Y último discurso tajanga, Jehová Dios tatawa y maswan kikinchakushan creyninche takalpacha. Jehová Dios tawa y maswan kikinchakushan creyninche takalpacha. Chaygunamanta parlaribasuncha. Entonces alguien kaman tuku y kalpachakunanch conectarikamunapa. Sumas tu yerikunapa, sumas ta kalpachabasunch hermanunch leo. Predicación tajanga tutamanta tarde. Entonces, munutukui atispa conectarikamsu. Chaistulata yuyarichita munarkaikich kunan mañakuyo taki pion tukuchasunch. Taki kasian 130 pantalla pefawasunch chaitaki kunata perdonaita y achanacha. Entonces, pantalla pichaitakita jawasunchis y takita tukusunchtam hermanunch Vicente mañakuita ruapasunch. Takirinach entonces.
Jehová Dios mío, may agradecicuico, Kaijina kacha yachachiykunasta, wakichipu asqaykumanta. Chaywanpas astawan pusikuiku, may wakin lado pikaqkunas, karupi kaqkunaspis, qutuchaypi hina nuqayku kawsakuyku, parlarакuyku, tukuy ima runaq wawan hina Jehová kay hallp'antinpi. May karupi kaqtin mayta chaymanta kusikuyku Jehová. Astawanpis munaykupuni Espíritu Santo ikita, astawan kay sarapachapi kusisqas kawsakunaykupa. Jehová Dios niku kunanta kay waturiku hermanoykuta may sunqu kusiywan suyashayku chaypi astawan kutisirikuyasqaykuta Jehová tutay. Ichapis wakin kutispi pantayku tukuy imapi pantayku parlaypi puriypi chaymantapis qhispichiwayku Dios niku. Kay mañakuytataq chayachikamayku munasqa k'ata wawayki Señor Jesús paqsutinpi. Amén. Buen día, hermanos Ney, buen día. Buenos días, hermanos. Buen día. Buen día, hermanita Natalia. Hola, Isabelita. Hola, Margosita. Buen día.